إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف والعرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, An-Nabi qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila khutbah dibacakan khatib di atas mimbar, maka diamlah. Dan barang siapa berkata-kata bercerita sementara khutbah dibacakan khatib di atas mimbar, paman laga pada Jum'atalah, berarti tidak ada pahala Jumat baginya. Ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah.